음. 자, 오늘 같이 이제 같이 또 부르고 싶은 찬양은 오랜만에 그리 아니하실지라도라고 하는 찬양이 있어요. 아마 몽골어로 번역이 됐을 것 같은데 이 찬양 한번 같이 들으면서 불러봅시다. 자, 보이나요? 네. 이 찬양 몽골어로 번역돼 있죠? 네, 불러보면 쓸 것, 들어본 걸 거예요. 없을 것 같아요. 아니하실지라도 없는 것 몽골어. 같아요. 감사해요. 뜻을 믿기 때문이죠. 아니하실지라도 찬양해요. 믿기 때문이죠. 아니하실지라도 사랑해요. 협력해서 선을 이루어요. 아니하실지라도 감사해요. 주의 뜻을 믿기 때문이죠. 아니하실지라도 사랑해요. 협력해서 선을 이루어요. 나를 향한 진실한 사랑, 우리를 향한 그 크신 사랑, 우리가 함께 높이며 주를 찬양해. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광. 네. 가사는 좀 심플해요. 다시 한번 잘 보시고 무슨 내용인지. 우리가 저번 주에 봤던 말씀하고도 연결되어 있고요. 아니하실지라도 감사해요. 주의 뜻을 믿기 때문이죠. 아니하실지라도 사랑해요. 협력해서 선을 이루어요. 언제나 나를 향한 진실한 사랑, 우리를 향한 그 크신 사랑, 우리가 함께 높이며 주를 찬양해. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광. 너를 향한 진실한 사랑, 우리를 향한 그 크신 사랑, 우리가 함께 높이며 주를 찬양해. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광. 할렐루야. 하나님께 영광.
자, 이 찬양을 우리가 안 불러봤었나? 전에? өмнө болж исэн, магтчихсан байна. 아마 불러봤을 것 같아요. 예. 자, 이 찬양을 우리가 저번 주에 봤던 말씀과도 연결이 많이 돼 있는데, 예, 제목이 그리 아니하실지라도거든요. 그리 아니하실지라도. За энэ магтаалын агуулга болохоор өмнө бидэнд суралцчихсан Библийн сүлтэй холбоотой. Тэгээ нэр нь болохоор хэдийгээр тийм биш байсан ч гэсэн утгатай. Хэдийгээр миний хүслээр биш байсан ч, хэдийгээр тийм байсан ч гэсэн утгатай. нэр. 이 그리 아니하실지라도라고 하는 이 단어가 나오는 성경 구절이 있어요. 한국어로 따지면 요 그리 아니하실지라도라는 이 문장이 다니엘서에 나와 있어요. 다니엘 3장 한번 읽어볼까요? За кри ани하실지라도 гэдэг яг нэр томьёо Библиэлд байгаа. Солонгос хэлээр шүү дээ. Тэгээд энэ болохоор Даниэл 3 дугаар бүлгийн 12-оос 18 байгаа маань. За би дуудъя. Вавилоны мужийн удирдлагыг хариуцуулан таны томилсон Шадрах, Мишах, Абедnego зэрэг зарим юдичүүд бий. Эдгээр хүмүүс хаан таныг үл хойшоо таны бурхтад эс үйлчлэн мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөрөгддөггүй. Тэгэхэд хэлгэнэн ууралсан Небукаднезар хаан Шадрах, Мишах, Абедnego нарыг ачхыг тушаасанд тэд хааны өмнө хүргэгдэн ирэв. Небукаднезар тэдэнд Шадрах, Мишах, Абедnego та нар миний бурхтад үйлчлдэггүй болоод миний босгосон алтан хөрөгт мөрөгддөггүй гэдэг нь үнэн үү? Та нар одоо бүрээ лимб, ятаг, хуур, босоо ятаг, баг бишхүүр хийгээд бүх төрлийн хөгжмийн зэмсгийн дууг сонсмогц миний бүтээсэн хөрөгт мөрөөхөд бэлэн байвал сайнсан. Харин та нар мөрөхгүй бол дүрлэлтсэн галтай зууханд тэр даруй хаягдана. Ямар бурхан миний гараас та нарыг аварч чадах билээ гэв. Шадрах, Мишах, Абедnego нар хаанд хариулан Небукаднезар энэ хэргийн талаар танд хариулах хэрэг бидэнд байхгүй. Нэгэн тийм болсон бол бидний үйлчлдэг бурхан биднийг дүрлэлтсэн галтай зуухнаас аварч чадах бөгөөд хаан минь тэр биднийг таны гараас аварна. Хэдийгээр тэхгүй байсан ч хаан минь бид таны бурхтад үйлчлэхгүй мөн таны босгосон алтан хөрөгт мөрөхгүй гэдгийг та мэдтгэ гэв. 아멘. 아멘. 우리가 이제 잘 알고 있는 말씀이죠. 또 우리가 잘 알고 있는 성경에 있던 사건이었었고, 이 사건의 결론 부분에 18절에 그렇게 아니하실지라도라는 말이 나오고 있어요. За Библийн энэ хэсэг энэ болж байгаа үйл явдал бол бид нар маш олон удаа уншсан, судалсан, сургаал номон сонссон юм бол хэсэг. Тэгээд яг энэ үйл явдлын яг дүгнэлт хэсэг нь болохоор 18 дугаар эшлэлээр байгаа. Хэдийгээр тэхгүй байсан ч хаан минь таны бурхтад үйлчлэхгүй гэж. 예, 17절에 보면 이 사드락 메삭과 아벳느고 이 불 속에 들어가는 이 사람들의 기대가 들어있죠. 우리가 섬기는 하나님이 계신다면 우리가 맹렬히 타는 풀무불 가운데서 우리를 건져내실 거다. 이 사람의 기대죠. 사람의 기대하는 마음이었어요. 그것을 표현을 했어요. За тэгээ 17 дугаар эшлэлээр бол Шадрах, Мишах, Абедnego нарын одоо хүсэл эрмэлзэл гэх юм уу те яг хүнээс гардаг тэр зүйл байгаа те яг харах юм бол нэгэн тийм зүйл болсон ч гэсэн бидний үйлчлдэг бурхан дүрлэлсэн галтай зугнаас биднийг авч бол чаднаа гэсэн итгэл найдвар тавьсан. 그런데 우리가 생각하는 대로 우리가 기대하는 대로 되지 않는다고 해도 그렇게 하지 아니하실지라도 그래도 나는 당신에게 세운 그 신상에 절하지 않겠다. 이렇게 말을 하고 있는 장면이 나오죠. За тэгээ үргэлжлүүлээд 18 дээр нь за бид нар бол тэгж найдаж байна. Бурхан биднийг аварч байгаа гэж итгэж бол найдаж байна. Энэ бол бидний л итгэл найдвар. Хэдийгээр тийм биш байсан ч гэсэн таны бурхтад тэр босгосон алтан хөрөгтөд бид мөрөхгүй гэж хэлж байгаа. 우리가 저번 주하고 그 전주하고 이제 연달아서 아버지의 원대로 한다는 게 무엇인지에 대한 얘기를 하고 있어요. За өнгөрсөн 7 хоногт болон түүний өмнөх 7 хоногоор дамжуулаад 2-7 хоног бид аавын хүслийн дагуу гэж одоо юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаар ярилцсан. 예수 그리스도께서 겟세마네 동산에서 했던 기도가 어떤 의미였는지에 대해서 우리가 또 이야기를 나누었어요. Тэгэд Гетсемане цэцэрлэг залбирч байгаа Есүсийн залбирлыг ямар утга агуулгатай байсан бэ гэдэг талаар бид бас ярилцсан. 예,
마태복음 26장 39절에서 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 말하는 예수 그리스도의 그 기도를 우리가 들었어요. Бид нар Матай 26-гийн 39 дээр гарч байгаа эзэм нь миний хүслээр биш харин эзэн таны тааллаар болох болтугай гэж залбирсан тэр залбирлыг бид бас уншиж гасан. 나의 생각을 하나님의 뜻에 복종시키는 내 생각대로 하지 않고 하나님의 뜻에 맞게 나를 굴복시키고 순종하는 그런 마음을 담은 기도였었죠. За энэ залбирал бол яг өөрийн хүсэл таалал тий одоо өөрийнхийг доош тавь за энэ биш юм аа тий миний хүсэж байгаагаар хэрэггүйгээр харин та өөрөө хүсэж байгаагаараа удирдах өгөөч ээ өөрийнхөө хүсэж байгаагаар та өөрийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу гүйцэтгүүлж өгөөч ээ гэсэн өөрийгөө дор болгосон дуулууртаа тагсан ийм зүрхсэтгэлийг бид харсан. 그리고 우리가 저번 주에는 우리가 당장 보기에는 그게 고난인 것 같고 우리가 보기에는 이해가 안 되는 거라 하더라도 그 모든 것들을 그 퍼즐들을 맞춰서 하나님께서 합력하여서 선을 이루신다라는 그 말씀을 봤어요. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар харахад бол тэр яг зовоод байгаа юм шиг те энэ нэг л бүтггүй нөхцөл байдал донд энэ хэцүү байдал байгаа юм шиг боловч үгүй маа эцэст нь энэний эцсийн үр дүн яг бурхан сайн руу чиглүүлж байгаа сайн хүсэж байгаа учраас тэр заашгүй тэр сайн төрхийн тулд болж байгаа үйл явдал юм а яг нэг пазл шиг тийм зүйл байдаг юм а гэдгийг бид нар суралцсан байгаа. 로마서 8장 28절에서 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이렇게 말씀하는 구절을 가지고 우리가 나누었어요. Тэгээ бид Роми 28-аар дамжуул 8 дугаар бүлгийн 28 дугаар эшлэлээр дамжуулаад Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс тохиолддог бүхий л зүйл нь эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг юм аа гэдэг зүйлийг бид нар суралцсан. 지금 당장은 실패처럼 보이더라도 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 실패처럼 보였었지만 그것이 부활의 영광으로 이어졌잖아요. 그런 것처럼 우리가 삶에 일어나는 여러 가지 일들, 여러 가지 환경에서 고난이 있고 아픔이 있고 우리가 의도했던, 계획했던 대로 되지 않는 여러 가지 좌절, 절망이 있다 하더라도 이런 것들이 결국에는 하나님의 선한 의도와 목적대로 갈 거라, 그렇게 이루어질 거라고 얘기를 했어요. За тэгэхээр яг загламаа дээр цовдлогч байгаа үйл явдал нь зовлон, тий? Гашуу, харуулсал харагдж байгаа. Энэ яг ялагдал юм шиг энэ ялагдал одоо юу юм да муу зүйл тохиолж байгаа мэт боловч энэ дахин амьдлаар дамжуулаад ялалтад бол үргэлжсэн. Яг үүнтэй адилхан бидний төлөвсний дагуу бидний хүсэж байгаагаар болохгүйгээр тий бидний хүсэж байгаа төлөвлөсөн зүйлгээд нуурж унаа ч юм уу ийм зүйл биднэрт тохиолдог. Тэгэхдээ эцсийн эцэст яг Бурхныг хайрладаг хүмүүс тохиолдоод байгаа энэ зүйл нь бол сайнны төлөө байдаг юм аа. Одоо эдгээр ийм шилбэ буюу алдагдал мэт харагдж байгаа боловч энэ эцтэй сайн л болж хэлж идэг юм аа гэдгийг сурсан байна. 그러면서 우리가 대표적으로 예수 그리스도의 순종으로 인해서 십자가의 그 죽으심이 우리의 구원을 이루어내셨고 영원한 구원 이루는 그런 근본이 되셨었고 그리고 부활을 통해서 그 승리를 또 이루어내셨다는 얘기를 했어요. За тэгээд бид нар үргэлжлүүлээд Христийн Бурхны хүсэл дуулууртай байсан дуулуураар дамжуулаад бид нар аврагдсан дахин амьдлаар дамжуулаад бид нар ялтанд хүрсэн юм а гэдэг зүйлийг сурсан байна. 이런 것처럼 아버지의 원대로 하기를 원합니다. 이렇게 기도를 하면서 그 기도에 그친 게 아니라 기도만 하고 가만히 멈춰서서 아버지 하나님 마음대로 하세요. 이게 아니고 예수님께서는 실질적으로 몸을 움직여서 그 순종의 길로 가셨거든요. 움직였다는 거죠. 예. За тэгээд Есүс яасан бэхээр миний хүслээр биш аав таны хүслийн дагуу болох болтугай гэж залбирсан. Тэгээд тэр залбираад зүгээр л зогссон биш. Яг тэр залбирлынхаа дагуу тэр хөдөлсөн байгаа, үйлдэл хийсэн байгаа. 예. 예수스? 예, 마태복음 26장 우리에서 저번 주에 봤던 것처럼 거기에 보면 아버지의 원대로 되기를 원합니다라고 기도를 해놓고 나서 바로 다음 구절에 일어나서 함께 가자 이렇게 말씀을 하세요. 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 일어나서 함께 가자 이렇게 하셨어요. За тэгээд Матай 26 дээр гарсан эцэг минь боломжтой бол надаас энэ аяыг өнгөрүүлээч. Гэхдээ миний хүслээр биш таны хүслээр болох болтугай гэж тэр залбирсныгаа даа буцаж ирээд босцоо одоо явцгаая гэсэн байгаа. 도망가신 게 아니라, 예,
일어나서 Энэ 도망간 게 зогсож байгаа биш. 아니라, 예, 십자가에 죽으실 걸 알면서도 그 길로 가셨어요, 직접. Тэгээд тэр зүгтаагаад явчихж байгаа биш ээ. Босцоо одоо явцгаая гэсэн тэр загалмайг үүрэх. Хэдийгээр тэр загалмайг үүрээ тэр үхэн гэдгийг мэдчихсэн боловч тэр загалмай руу явж байгаа. 예, 순종은, 진정한 순종은 기도의 무릎을 일으켜서 그냥 무릎 꿇고 기도만 하는 게 아니라 기도의 무릎을 일으켜서 하나님이 뜻이 기다리는 곳으로 직접 가는 것을 이야기해요. За тэгээд жинхэнэ дуулууртай байдал гэдэг нь өвдөг сөгдөн бурхны өмнө залбирчаад залбирлаас босоод яг тэр залбирлынхаа дагуу дуулууртайгаар эзний хэлсний дагуу хөтлөхийг бол хэлээд байгаамаа. 액션을 해야 된다는 거죠. 가만히 있는 게 아니라 직접적으로 액션, 그 긍정적인, 순종적인 어떤 능동적인 액션을 해야 돼요. За тэгээд бурхан таны хүслээр болог гэчээд тэгээд зогсох биш, яг боддоор амьдрал дээр үйлдэлийг одоо шаардаад байгаамаа. үйлдэлийг хийх дуулууртай байдал гэдэг. 그래서 예수님께서 이렇게 순종을 하셔 십자가에 죽으셨기 때문에 하나님은 예수님께서 십자가에 죽으신 것까지는 예수님이 직접적으로 가서 한 거잖아요. 능동적인 액션이었고 이로 인해서 죽었는데 그 죽음에서 부활시키신 것은 하나님의 액션이었죠. 하나님이 반응을 하신 거예요, 거기에. 그죠? За Есүс бурхны хүслийн дагуу дуулууртайгаар тэр үйлдэл тэр загалмаа дээр очиод загалмааг үрээд нас барсан. Энэ бол яг Есүсээс гарсан үйлдэл байсан. Тэр Есүс өөрөө үйлдэлсэн гэсэн үг. Харин түүний дахин амьдлт нь бол түүнд ямар ч хамаа байгаагүй. Тэр нь бурхан төвтэй үйлдэл байсан. бурхан өөрөө Есүсийг амьлуулсан. 예. 액션과 리액션. 내가 어떤 액션을 했을 때 하나님께서 거기에 반응을 하는 거죠. 액션이 없으면 반응도 없는 거죠. 예. За тэгээд эндээс бид нэг юу харж байгаа нөхөр үйлдэл болоод тэр үйлдэлийн хариу үйлдэл гэдэг зүйлийг харж байна те. Хэрвээ бурхны өмнө үйлдэл хийхгүй бол бурхнаас хариу үйлдэл байхгүй гэсэн үг. 그래서 우리는 이해가 되지 않아도 움직여야 될 때 하죠. 움직여야 될 때 움직여야 그 다음에 액션들이 일어난다는 거예요. За тэгээд би юу хэлэх гээд юм бид нар яагаад энэ зүйлийг хийх ёстой юм бэ гэдгийг ойлгохгүй те. Бид нар оюун бодлого хүлээж авч чадахгүй шүү дээ. Ойлгохгүй. Гэхдээ энийг хийгээд байдаг. Яг энэ ойлгохгүй байсан ч гэсэн яг эзний хүслийн дагуу хийж үйлдэл хийснээрээ тэрний хариу үйлдэлийг ийм байсан юм гэдгийг бол мэдчих боломжтой болно. 우리가 이제 이런 어떤 상황 이해되지 않았지만 예수님께서 말씀하셨을 때 그 말씀대로 순종했을 때 어떤 반응이 있었던 사건을 이야기할 때 가장 흔하게 드는 예 중에 하나가 베드로의 이야기를 예를 들 때가 있어요. 누가복음 5장 5절에 나와 있는. 누가복음 5장 5절에. За бид нэр яг саяны ярьсан энэ зүйлийг бид жишээ авахдаа Луг 5:5 дээр гардаг яг Петр тохиолдсон үйл явдлаар бид нэр жишээ одоо зүйрлэл авдаг. Бид нар яагаад хийх ёстой ойлгохгүй шүү дээ. Гэхдээ ойлгохгүй байсан ч гэсэн яг Есүсийн хэлсний дагуу үйлдэхэд ямар үйлдэл гардаг гэдэг яг энэ хэсгээр бид нар одоо зүйрлдэг. За би уншиж өгье. Симон, эзэн би чүнжэнгөө зүудрэн загсчлаад юу ч барьсангүй. Гэвч та хэлж байгаа тул тороо хаяад үчий гэвэ. 예. 갈릴리 호수에서 굉장히 긴 시간 동안에 어부로 살았던 그 바다에 대해서 너무 잘 알고 물고기가 어떻게 있는지 너무 잘 아는 베드로가 어부도 아닌 예수님이 하는 말씀을 들었죠. 그래서 이해가 안 됐지만 예수님께서 말씀하신 것에 순종을 해서 직접 그물을 내렸어요. 그죠? 그물을 밑으로 내렸는데 행동을 했다는 얘기죠. За Петрийн болохоор Насараа энэ Галил нуур дээр загсчилж амьдэрсэн. Галил нуурыг гарын 5 оршиг бүр нэгт мэднэ. Тэр загсчлын талаар ч мэднэ. Насараа энэ зүйлийг хийсэн учраас тэр нэгэн Есүстэй загсчин биш Есүсийн хэлсэн үгийг сонсоод ойлгохгүй байсан. Ер нь бол ингээд мэдгүй. Тэгтээ тэр Есүсийн хэлсний дагуу үйлдэлийг хийсэн байгаа. Үйлдэлгээд үе Есүсийн заасны дагуу тороо шийдсэн. 이처럼 능동적인 순종, 이해가 안 되더라도 행동으로 옮겨야 그 다음에 반응이 있는 거죠. Яг үүнтэй адил нөхцөл байдал яагаад гэдэг тэр утга шалтгааныг мэдгүй байсан ч гэсэн яг тэр хэлж байгаагийн дагуу өөрөө одоо зориулалт гаргаад үйлдэх үед яг түүний хариу үйлдэл нь эзнээс ирдэг юм а гэдгийг бид нар маш сайн одоо
예. ойлгох хэрэгтэй. 하나님의 뜻에 순종을 할 때 대부분의 경우에 나의 뜻과 반대되는 경우가 많아요. 나의 뜻과 나의 의지를 거스르는 선택을 해야 돼요. 거스른단 말은 하고 싶지 않지만은 하나님이 해야 된다고 말씀하신 것에 순종을 해서 내 마음에 합당하지는 않지만 순종하고 하는 것을 뜻하죠. 거스르는 선택을 해야 돼요. За олон тохиолдолд Бурхны хүслийн дагуу алах нь, Бурхны хүслийн дагуу үйлдэн гэдэг нь олон тохиолдолд яг би өөрийн төлөвлөж байгаа, өөрийн хүсэж байгаа, өөрийн харж байгаагаас сөрөх одоо шаардлага гардаг. Цөөнгөө тохиолдолд, олон тохиолдолд. Тэгээ яг миний хүслээ биш те. Яг тэр зүйлийг сөрөөд яг заасан дагуу хэлсэн дагуу үйлдэх үед одоо яг дараагийн үр дүнд гарах тохиолдлууд бол их байдаг. 잠언 3장 5절에서 6절 말씀에 이 말씀이 나와 있죠. 한번 찾아볼까요? За Чамончин номлогчийн үгс байна. 예. За номлогчийн үгс 3-ын 5-аас 6 дугаар эшлэлээр ийм үг байх юм. Чулуу шитэг хийгээд цуглуулах цаг, тэврэг хийгээд тэврэлтээс зүхтах цаг, ир жолох хийгээд алдаж асгах цаг, хадгалах хийгээд хаях цаг. 예. 너의 명철을 의지하지 말라. 예, 너가 알고 있는 거, 너가 이해하고 있는 거 의지하지 말라는 거죠. 너의 지식을 의지하지 말라는 거죠. Энэ номлогчийн үгс ч мөн билүү Чамончин? 잠언. сургаалт үг. Сургаалт үгс. За тийм баха нэг л зүйл. 맞아, За 맞아. энэ хоёрыг дандаа андуурн салноо. За сургаалт үгс 3-5 6-ыг би уншиж өгье. Бүх зүрхээрээ эзэнд итэг өөрийн ойлголтод бүүдгэрчгэл өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд тэр чиний замыг шулуун болгоно гэсэн. 예, 우리가 전에 이 말씀 가지고 한번 나눴던 적도 있어요. За энийг бид нэр өмнө яг энэ хэсгээр бол хуваалцчихсан үг хуваалцчихсан бас. 예, Тэгэхээр одоо энэ өөрийн туршлага, өөрийн хүсэл төлгөө дээр түшиглэх биш те. Яг бүх зүрхээрээ эзэнд 그렇죠. түшиглэх хэрэгтэй гэдэг зааж байна. 나의 지식과 나의 경험을 의지하지 말라는 거죠. 예. өөрийн мэдлэг тэгээд туршлаганд бити түшиглээ. 이제 비슷한 말씀이 또 히브리서에 나와 있어요. 히브리서 11장 8절에 보면 갈 바를 알지 못하고 어딘가로 가려면 어딘가로 가는지를 알고 가야 되는데 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 나갔다고 이야기가 돼 있어요. За яг энэтэй адилхан зүйл Еврей 11:8 дээр байгаа. Тэгээд Авраам явхаар болсон. Тэр хаашаа яа дуудагдж яах гэж мэдэхгүй боловч яг итгэлээр дуулууртаагаар явсан гэж байгаа. Тэр хаашаа явж байгаагаа ч мэдэхгүй итгэлээр дуулууртаа дагсан гэж. 예, 갈 바를 알지 못하고 계획이 없는데 어떻게 할지 모르겠는데 떠나야 된다는 것은 굉장히 불안한 거거든요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 떠나라 했을 때 그 말씀에 순종하고 갈 바를 알지 못했지만 아브라함이 떠났어요. 이것도 이제 대표적인 순종에 대한 어떤 이해가 되는 거죠. За тэгээд ямар ч төлөвлөөгөөгүй юу болох нь тодорхойгүй явах хэрэгтэй болчихно гэдэг маань тийм амархан хийдэг зүйл бол биш шүү дээ. Явах хэрэгтэй яв гэсэн. Гэхдээ тэнд юу хүлээж байгаа, ямар төлөвлөдөө яах юм ямар ч тодорхойгүй үед. Авраам яг ийм нөхцөл байдалд орсон. Гэхдээ тэр дуулууртаагаар түүнийг дагсан баг. 예. 그리고 이제 이것도 되게 힘든 건데 로마서 12장 20절에서 21절에 보면 원수를 사랑하라는 이야기가 나와 있죠. За мөн нэг хэцүү даалгавар бол байдаг. Ром 12-ын 20-21 дээр дайснаа хайрлах гэж байгаа. 그래요? 예. За би дуудъя. Тэр дайсан чинь өлссөн бол түүнийг хоолол, хэрэг тэр цангасан бол түүнд уух юм уу? Учир нь чи ингэснээрээ түүний толгой дээр галтай нүүрс овоолж байгаа хэрэг юм. Бузар мунгаар бүүдийл харин бузар мог сайнаар дийлэх түн гэж. 여러분들은 이런 경험이 있는지 모르겠어요. 정말 내가 싫어하는 사람인데, 나를 괴롭게 한 사람인데, 그 사람을 위해서 기도해야 되고, 그 사람에게 더 먹을 거 오히려 줘야 되고, 이런 경험이 있었어요, 여러분들은? За та нар яг саний уншсан яг энэ нөхцөл байдалд орж үзсэн үү? Та нар яг энэ амьдрал дээр энэ зүйлийг амсаж мэдэрч үзсэн үү? Үнэхээр чамайг хэцүү байдалд оруулаад тэг чамайг гээд бүр бай суух газаргүй оруулаад байгаа тэр нэгний төлөө залбирч тэр нэгний төлөө одоо санаа тавьж те яг хэлсэн чинь тэр хүн одоо өвчсөн энэ тохиолдол та нарын амьдрал байгаа юу? 이게 참 힘든 일이죠. 나는 인생에 몇 번 경험이 있어요. 그래서 굉장히 За энэ бол 예, үнэхээр хэцүү одоо үйлдэл те хэцүү туршаал гэх юм уу даалгавар миний амьдралд хит удаа юм зүйл тохиолдож 예, ирсэн. 영적인 전쟁을 하다 보면 이렇게
나를 힘들게 만드는, 나를 괴롭게 만드는 사람들이 간혹 있거든요. 근데 그래서 그 사람을 위해서 기도해야 되고, 그 사람을 위해서 뭔가를 해야 되는 그런 일들이 있어요. 예. За тэгээ яг сүнслэг талбар дээр яалтчгүй юм сөргөлдөөн үүсээд намайг хэцүү байдалд оруулж байгаа энэ хүмүүсийн төлөө залбирах тэр үн санаа тавих шаардлага заашгүй гардаг амьдрал дээр. 아마도 몽골 같은 경우는 이제 한국 사람들보다 아마 이 일이 더 힘들 것 같아요. 몽골은 전통적으로 이렇게 생존하기가 힘들었던 땅이다 보니 다른 사람들한테 이렇게 나를 힘들게 하는 다른 사람을 용서하고 살면서 이렇게 생존하기가 되게 어려운 환경이잖아요. 그래서 원수는 갚아야 된다. 이런 전통이 있죠, 몽골에는. 원수를 갚아야. 예, 반드시 응징을 하라는 거죠. 나한테 해를 끼친 사람이 있으면 거기에 응징을 해야 내가 살 수 있다라는 이런 게 있다 보니까 이 성경의 말씀하고 많이 이게 배치되잖아요. 다르잖아요. 그래서 아마 몽골 크리스찬들한테 이게 힘들지도 모르겠어요, 더. За тэгээд Солонгост бол энэ байдал нэлээд одоо хурцмал зүйл байдаг. Тэгэхдээ би Монголын нөхцөл байдлыг чинь ер нь Солонгосоос дутхааргүй. Магадгүй түүнээс ч илүү ийм байдаг гэж магадгүй гэж би бодож байна. Яагаад тэгэхээр монголчууд амьд үлдэхийн төлөө тэмцэл ширүүн яагаад гэхээр нөгөө амьдарч байгаа орчин цаг юу гэдэг те уламжлал энэ зүйлээс нөлөөлөөд одоо амьд үлдэх тэмцэл бол маш одоо юм ширүүн байдаг. Тийм учраас надад муу нэг үйл хийсэн хүн эсвэл намайг хохироосон дайсан бас шангаа зайлшгүй хүртэх ёстой гэсэн одоо тэр үзэл гэх юм уу те хүчтэй байдаг гэж би боддог. Тийм учраас яг ийм одоо цуснд нэг юм уламжлаад ирчихсэн ийм зүйл байгаа учраас яг Монгол христч хүмүүс ч гэсэн яг одоо саяны нуншсан хэсэг айгу хүнд хаа хэцүү байдаг хаа гэж миний хувьд бол боддог. 그래서 아마 로마서 12장 20에서 21절 이 말씀은 아마도 그 읽을 때 좀 마음에 거부감이 생길 수도 있을 것 같아요. 거부감. За тэгэхээр магадгүй Ром 12-ын 20-21-р ишлэлийг унших үедээ одоо 거부감 гэдэг юу юм бэ? 약간 좀 싫은 느낌이죠. 이 말씀이 좀 Энэ 싫은. яг дургуй юм яагаад юм уу те энэ хэмдийн хүсэж байхаар зүйл биш. 아멘하고 받아들이기 쉽지가 않은 그런 말씀일 수도 있어요. 아하. тэгээд 아멘 тиймээ эзэн би ингэж хийнэ те 아멘 гэж хүлээж авах. 근데 амархан хүлээж авах зүйл. 근데 이게 굉장히 중요해요. 살다 보면 이 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 선으로 악을 이기라라고 이 말씀이 정말 중요한 것 같아요. 이걸 해내야 올라갈 수가 있어요. 다음 단계로. Тэгэхдээ Ром 12-ын 20-21 дээр байгаа энэ ишлэл бол яг христч хүний амьдралд маш чухал одоо цөм болсон зүйл юм аа. Бузар мөг муугар дийлэхгүй харин сайнаар тэнийг дийлнэ гэдэг одоо туршаал энэ санамж бол маш чухал зүйл. Яг бузар мөг сайнаар дийлж ижил тэр хүн урагшлан дээш гарна одоо юм. Нэг ахин. 그리고 또 하나 중요한 게 있는데 기쁨을 선택하는 정서적 결단이라고 표현했는데 데살로니가 전서 5장 16에서 18절 우리가 많이 잘하는 말씀이 나와요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도해라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 이렇게 말씀하고 있어요. За дахин нэг чухал хэсэг байдаг. Энийг бид нэр маш одоо сайн мэддэг хэсэг. За 1-р Тесалоник 5:16-аас 18 дугаар эшлэгээ тасралтгүй залбирал бүх зүйлээ талархаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс доторх Бурхны хүсэл юм аа гэсэн энэ эшлэл байна. 이 말씀을 볼 때도 가끔 그런 생각이 들죠. 아, 기쁘지 않는데 어떻게 기뻐해? 기도가 안 나오는데 어떻게 기도를 해? 감사할 수 없는데 어떻게 감사를 하냐고. Тэгэхээр яг энэ үгийг бидэрт энэ үгийг мэддэг заримдаа санагддаг. Яг тасралтгүй залбирал гарахгүй байна шүү дээ. Талархах зүйл юу ч байхгүй байна шүү дээ. Юунд талархах гээд байгаа юм бэ? Тэ? Над гарахгүй байна шүү дээ. Энэ нөхцөл байдал бүрдэхгүй байна шүү дээ. гэсэн бодол төрөх тийм үе байдаг хүн. 그런데 그렇게 하래요, 하나님은. Тэгтэл тэгж хий гэсэн. тасралтгүй залбир гэсэн. бүх зүйл талархлаа илэрхийл гэж хэлчихсэн байна. 예, 자, 내가 네 가지를 이야기를 했어요. 보면 첫 번째는 내 본능을 거스르는 내 경험과 내 지식을 의지하지 말라는 거죠. 첫 번째. За тэгээд өөрийн туршлага, өөрийн мэдлэг битгий түшиглээ. Зөвхөн бүх зүрхээрээ эзэнд итгэе гэсэн хэсэг байна. 그리고 계획이 안 서도 어디로 갈지도 모르는데 계획이 없어도 하나님이 가라고 하면 일단은 출발을 해야 된다는 거죠. 떠나야 돼. За хоёрт нь би ямар ч төлөвлөгөөгүй, ямар ч юм тодорхойгүй. Тэгтэл бурхан яв гэсэн. Тэгээ яг энэ тохиолдолд яг итгэлээр Авраам шиг алхах хэрэгтэй, үйлдэх хэрэгтэй гэдэг ярьсан. 나를 미워하고 나한테 해코지한 사람, 나한테 잘못한 사람들조차도 사랑하라는 거죠.
선으로 악을 음. 이기라라고 말씀하셨어요. 세 번째가. За тэгээд гуравт нь намайг үзэн ядаад байгаа, намайг хүнд хэцүү байдалд оруулаад байгаа нэгнийг хайрлаа. Тэр хийгээд байгаа чамд хийгээд байгаа бузар үйлдэлийг нь бузар үйлдэлээр битгий хариул харин сайнаар ялаа гэдэг зүйлийг 예. сонслоо. 그리고 기쁘지 않은데도 감사하고 기뻐하고 항상 기도하고 감사할 게 없는데도 감사하는 예. 그것이 또 하나님의 뜻이라고 얘기를 했어요. За дөрөвт нь болохоор чамд баярлах ямар шалтгаан алга, баярлаад байх юм алга. Тэгтэл үргэлж талархлаа илэрхийл баярал тасралтгүй залбир гэдэг зүйлийг бас суралцлаа. 그럼에도 불구하고라는 말이 있어요. 그리 아니하실지라도 그럼에도 불구하고 좀 비슷한 말일 수도 있는데 예, 내가 생각하는 것과 달라도 나의 어떤 계획과 달라도 그럼에도 불구하고 내가 움직여야 되는 것. 예, 그게 아버지 뜻에 순종하는 그런 의미죠. За тэгээд ийм дөрвөн зүйлийг бид нэр сурсандаа амаргүй шүү дээ. Тэгээд ийм үг байна. Хэдийгээр тийм биш байсан ч гэсэн үг маань юу гэхээр миний хүслээр биш. Би бол миний хүсэж байгаа үр дүн биш байж тээ. Хэдийгээр тийм байсан ч гэсэн Бурхны үгийн дагуу Бурхны хүслийн дагуу үйлдээрээ гэсэн одоо энэ үг рүү одоо зангидаад хүрэж байна те. Хэдийгээр тийм биш байсан ч гэсэн Бурхны хүслийн дагуу. 우리가 나이대가 조금 달라요. 나는 이제 곧 60이 되고 여러분들이 이제 뭐 40 이제 된 사람이 있고 아직 30대도 있고 나이가 다른데 지금 내가 느끼는 것과 여러분들이 느끼는 것들이 조금 다를 거예요. 어려운 것들이. 근데 내가 어떤 걸 내려놔야 되는지, 내가 어떻게 하는 것이 순종인지 이런 것들을 한번 나이에 맞게 한번 정리를 해봤어요. За тэгээд бидний хувьд болохоор янз бүрийн насны төлөөлөх юм байгаа те 30 эдтэй хүмүүс ч байна 40 эдтэй хүмүүс ч байна 60 хүмүүс ч бол байна. Тэгэхээр бидний хувьд нөхцөл байдлууд бид нар юуг доош нь тавих вэ гэдэг нь наснда өөр байх бах. Өөрөөр байгаа амьдралын одоо хэв маяг нөхцөл байдал юу гэдгийг амьдралын бүтээн байгуулалт ч юм уу те зохион байгуулалтаас өөрөөр байна гэж бол байх бахаа гэж би бодож байна. Тэгээд би зэгцлэх гэж бас үзлээ. Одоо эдний насныханд ийм зүйлийг доош тавих нь илүү хөтийн байх бах та гэдэг зүйлийг би зэгцүүлсэн. 20에서 30대는 인간적인 마음에서 내가 원하는 직장, 내가 또 꿈꾸는 어떤 이성, 배우자, 그리고 어떤 성공적인 어떤 경험, 커리어라고 그러죠. 경력 같은 걸 쌓고 싶어 하는 마음이 되게 강해요. 자기 증명의 욕구가 되게 강하다는 거죠. 20대. За 20-с 30 насныхан бол ямар хүсэл илүү хүчтэй тэгэхээр өөрийгөө батлан харуулах. Тэр хүсэл эрмэлзлүүд найдвартай ажлын байранд ахих, мөрөөдлийнхөө төлөө суралцах, амжилтанд хүрэх. Гэх мэтлэн энэ хүсэл бол маш хүчтэй байдаг одоо нас. 근데 하나님께서는 우리에게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하셨어요. 마태복음 6장 30절에. Тэгээ эзний өгсөн үг байгаа те. Тэрээр эхлээд эзний хаанчлал болон хайхтун Матай 6-гийн 33 дээр хэлсэн байгаа. Зүтгэлэн эзний хаанчлалыг хайхтун гэж. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님 나라의 의를 먼저 구하면 20대에 생각하는 꿈꾸는 많은 것들 그 다음에 더해 주시는 거죠. 먼저 생각해야 되는 것은 하나님 나라의 의라는 거죠. Эхлээд түүний хаанчлал болон зөвхт байдлыг хай гэсэн. Тэгэх юм бол та нарт нэмж өгнө. Одоо нэмж өгнө гэдэг нь яг 20-30 насны хүсэж байгаа тэр зүйлийг бол нэмээд өгнө. Эхлээд харин эзний хаанчлал болон зөвхт байдлыг хаагаарай гэж Библиэд нь хэлсэн. 장년기 이제 보르길 돌조 부제나 그리고 이제 나 같은 경우는 장년기라고 그래요. 이게 아마 몽골 말로 하면 이게 이제 이때르 장년기가. Идэр насныхан. За 40-50 насныхан буюу одоо монголоор идэр гэж явах байх та тий. Хичээл гэхээр идэр гэж явдаг баг. За идэр насныхан. 예, 이때는 내 의와 소유를 내려놓는 순종을 해야 돼요. 소유. 내 의, 내 명예죠. 명예 같은 거죠. 내가 다른 사람들한테 존중받고 인정받고 그리고 내가 가지고 있는 이루어 놓은 어떤 것들이 있어요. 이런 것들에 대해서 자랑하고자 하는 또 가지고자 하는 그 마음들을 내려놔야 된다는 거죠. За энэ насныхны хувьд болохоор ингээд хийгээд бүтээж гисэн юмтай тий одоо хүлээн зөвшөөрөх ч гэсэн одоо ийм үе байгаа шүү дээ хийгээд бүтээж гисэн юмтай. Тэгэхээр энэ хүмүүсээ тэгэхээр тэр зүйлээ одоо жоох юм хамгаалах юм уу алдахгүй байх юм уу тий хүлээн зөвшөөрсөн байр сууриас ингээд буухгүй байх юм тийм хүсэл эрмэлзэл хүчтэй байдаг үе.
예를 들면 나는 뭐 몽골에 유기램 센터, 타승신길 센터, 그리고 볼강의 센터를 만들었어요. 여러분들과 함께 만들었지만 그것이 나는 내 것이라고 생각을 안 하거든요. 그것을 내 것이라고 네. 생각을 하면 예, 그 안에 사탄의 마음이 들어와요. 내 것이 아니라 하나님이 나한테 맡기신 것을 나는 지키고 있는 그런 청직이라는 거죠. 그냥 내 소유가 아니라 나는 그냥 지키는 일꾼인 거죠. 예. 그런 마음을 가지고 살아야 한다는 거예요. За жишээлбэл би болоод бид хамтдаа Улаанбаатар төвийг Завхны Досон Цэнгэл төвийг Ховдын Болгон төвийг бол босгон байгуулсан. Тэгээ аль хэд ингээд хийгээд бүтээжсэн юм байна шүү дээ тий. Гэхдээ энэ зүйлийг миний хийсэн зүйл миний эзэмшил гэж харах юм бол болохгүй. Яг энэ зүр сэтгэл дээр л яг сатан ажилдаг. Энэ миний хийсэн миний эзэмшлийн зүйл биш. Харин энэ зүйлийг бурхан надад хариуцуулсан. Тэгээ би эсэх хугацааны хариуцагч юм аа гэсэн тийм зүр сэтгэлийг технологи чухал байдаг. 예. миний гэсэн тэр бодлоос хол харагдав. 여러분들도 마찬가지예요. 이제 보르길이나 돌초도 나이가 더 들어가면서 내가 이루어놓은 그 일들에 대한 어떤 자부심이 생길 거예요. 아, 이거 내가 이렇게 했어. 예. 내가 이걸 했어. 이런 마음이 들기 시작하면 위험한 거예요, 되게. 나는 그냥 하나님이 하라고 해서 지켰던 그런 일꾼일 뿐이지 내가 한 게 아니라는 마음이 있어야 돼요. 이게 내려놔야 되는 40에서 50대 내려놔야 되는 그 마음이라고 얘기를 하고 있어요. За тэгэхээр энэ зүйл болохоор ерөөсөө хүний амьдралд ирдэл үе. Магадгүй хугацаа өнгөрөхөөр тосон төвийг одоо би байгуулсан, би босгосон. Миний одоо зүйлийн үр дүн юм аа. Миний эзэмшил юм аа. Эсвэл булганыг боргилч юм уу. Яг тийм төрөх одоо тийм мэдрэмж төрөх үе бол ирнэ. Тэгэхээр энэ хүсэл одоо энэ бодол хамгийн аюултай бодол байдаг. Тийм шиг энэ урьдчилаад бид нэр энэ зүйл нь миний хийсэн зүйл биш ээ. Энэ зүйлийг бурхан хийхийг хүссэн учраас надаар дамжуулаад гүйцэлдүүлсэн. Би энэ бурханы хүсэлт хэрэглэгдсэн нэг хэсгэн одоо хэрэглэгдсэн нэг дүрэл төдий зүйл юм аа гэдэг зүйлийг бид нэр хүлээн зөвшөөрч яг тийм зүрх сэтгэлийг суулгах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ яг энэ яг 40-оос 50 насныханд доош нь тавих хэрэгтэй. Одоо гол зүйл байдаг. 나이가 들어가면 이제 이 일들을 자기가 이루어놓은 일들을 넘겨주는 걸 해야 돼요. 영적 어른 역할을 해야 된다고 이제 표현을 하는데, 내가 인정받는 게 아니라 다 내려놓고 이제 후대, 다음 세대를 위해 기도하는 사람이 되는 거죠. 예. 그것이 이제 60대의 일이죠. За тэгээд 60 болон түүнээс дээш насныханд тохиолдог зүйл нь энэ насныханд яадаг вэхээр хийгээд бүтээгээд босгоцсон зүйлээ дараачийн үеийнхэнд одоо өвлүүлэх, дамжуулах тий. Тэгээд өөрөө тэр зүйлээс ингэж за аваад одоо тэр хийж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирах одоо яг ийм үйл явдал болдог үе байгаа. 예. 결론적으로 이게 모든 연령대에서 나의 계획을 내려놓고 하나님의 일하시게 하나님의 잔을 내어드리는 예, 그런 결단이 필요하다고 얘기를 하고 있어요. За тэгээд базаад хэлэх юм бол насанд өөр өөрийн гэсэн одоо насны онцлог ажиллаж байгаа үйлчлж байгаа зүйл өөр зүйл байна шүү дээ. Тэгээд базаад хэлэх юм бол ямар ч насанд ямар ч нөхцөл байдал донд өөрийгөө доош тавих гэдэг зүйлийг миний хүслээр биш эзний хүслээр өөрийгөө доош тавих гэдэг зүйл энэ хандлага энэ одоо төлөвшөл сууж байх хэрэгтэй юм аа гэдгийг бол базаад дүгнэнд хэлж байна. 이게 아버지의 원대로 되기를 원하는 걸 표현하는 거죠. 그렇게 사는 거죠.